Chief Executive Member ka KHDC uba Tito Sterwel Khany ula pensyai ba ka KHDC kakan menjur na ay sanot tangjaj yaki kun badai na kikpa kalajaj ne kibom de kikasi henry kadai ka jimba kelahi unong tangjaj hakapor ba pendap ya kafom UCEM ula pensyai hadin ba ka HYC Soyong Circle dangsyan kalakano ba ka KHDC hakapor bolong CEM uba Arden Milar Basayamoj kaladon kajing ay sanot tangjaj syaki kun kibom de kikasi ya kabala labru lemba kajingwat RTI uba Tito Sterwel Khany haba keren syakilat patai kubor haka sinto ding ulong baka HYC hi kakano halor kanorim katkum gajinglap naka RTI Henry uang pat banakal yang ka KHDC hi kakal menjur panai sanot tangjaj yakiwi pat kijaj benriu Henry hadin bala pej bahai kikot kisla lalap baka de gajimba kelahi unong tangjaj hakapor berpendap ka form halor kajing kano jong ka HYC bakal don kajing ay sanot tangjaj hakapor bolong CEM uba Arden Milar Basayamoj nakal yang UCEM barim ka KHDC ru ulami syakmat badawa ba KHYC kadai ban pensyai hapo syitayaw lem kumta unha bandai syakaan kumta nakal yang uba Tito Sterwel Khany ulakin tui kine baro arliang bakim dai banyathau namar baro arliang hi kimsyam lale kano ke babakla tinakaliang ke jonga kum u CM bamenta nga dap da kajing sukhia ya ke belajar bat na kwa ban pensyai hakmat jong pi lengba jong pi syaki pai ba jong kajat benri hi baro ko we ba nadu bangilayo ya kanika ak kebengi ong ka khasi sosial nini caak ba kadon kanika tangjat bat lengba kanika ak ka keren syai ba katangjat kan longbet tang ya kikun jong kawepat kajat benrio ka balong ka kemi ka bamdei ka khasi pat ukpa undei hi u khasi numla bantang lada ka kemi ka de khalajat lada ukpa ru de khalajat lanu ya kata mla bantang te halor ka jing pentip jong kini ki samla habaya bet kini ki sanjat santli ki jat kumba kala pau lengba ka RTI ka baki lalap kalong ba ukparu de u khlajat kemir ko de khlajat tenre nga syukwa ban pensyai fi bahadin bangi lapet bahapat iki kot isla iki application baro ngilap ba baro kini ki jat ki balatang ukpa ude uhi ukhasi kumban siu penkan mau hakajat karliu kaba ka kemi kade ka adibasi henre ukpa pat ude ulio pathau hakajat kardo kebalatang takajat kardo kebalatang ukpa ude Pelstar lengdo hakajat karheli kebalatang kata kajat karheli ukpa ude Helios karkongor hakajat karlongam takajat kebalatang ukpa ude ujat melimngam walambon melimngam bat hakajat karwilbon ukpa ude ujat marwen te naki ki bangila ti ngilalap kalong ba syumdan kata kajing tangjat lani kajing approve nang ni napo council ban ai tangjat ya ukpa ubade udkhar lani ka kemi ubade udkhar babaro ar ki dikhar jing bakla ya ka ba nimla ban len adin bangila pej bahai ki kot isla bahaka appendix hani haka form kabala summit dakini ki plangba ki batang ya kajat kadon ki jingba kelaban pendap ya ka kerteng jong kupa jadi na takadau kini ki samlaru ki yang halo kata kanurem ba ngilap ya kini ke kok isla ba ka kemiru ka de ka khar kuparu di khar
Den rai nang ila page iki details ro khoi pat kat kong ki application pat kat kong ki kini ki application pat ki ba pha hang ni lengba uni unong apply kamu ukpa udai hi u khasi nga syukur pat hi ya baro arliang bakinom ya don ganuno ke jing sngo wat nakaliang jongka ini ki samlaru kim dei ban kidi ban priang komba kalong komba ngalapan syai bat nakaliang jong kini ki ba syak keno ru nga kerpat iki bakinom so e namar ba kam syum don ke ba kilale bakala